الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo, Palembang. Hari ini Rabu 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah bersama dengan tanggal 24 September 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hashim dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Ahmad Habibi Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da salat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Husni Tamrin Yunus dengan pembahasan kitab Nur ala Nur. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jemaah kami minta untuk tidak mematikan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harus dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami membawakan kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam setelah sholat sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صحل أهلها. استطال الصلاة رحمكم الله. أقيموا صفوفكم من إقامة الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر
الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak saudara, mari kita buka cawisan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi bapak-bapak saudara yang belum niat i'tikaf, mari bersama juga kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah membaca judul yang kecil, hati yang diterangi oleh nur. Kemudian kita sudah juga baca judul kecil, apa yang menjadi penghijab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hari ini kita akan teruskan dan kita akan bacakan beberapa hal yang berkenaan dengan cahaya. Bapak saudara, mari kita bacakan dulu Fatihah untuk almarhum abah kita, guru kita, kiai kita, Kiai Haji Muhammad Zain Syukri, bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'na fi ulumi fid dharain. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di bab 1 ini tinggal 2 judul lagi. Kita akan masuk ke bab 2. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hati yang diterangi oleh nur. Ketahuilah jika nur yakin itu telah menerangi hati seseorang, niscaya dia terasa dekat kepada akhirat sebelum kakinya melangkah ke sana, ke akhirat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, wahai umatku, sesungguhnya nur iman jika masuk ke dalam hati, maka lapanglah dada dan terbuka hijab. Tanya seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah yang demikian itu ada tandanya? Jawab Rasulullah, ya, yaitu menjauhkan diri dari tipuan dunia yang palsu dan condong kepada akhirat yang kekal dan bersiap-siap menghadapi maut sebelum datang waktunya. Bapak saudara, ini seringkali tidak dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan cahaya ini, cahaya keimanan itu. Tetapi mari bersama-sama sedikit demi sedikit hal ini
ketika kita mulai mengaji, ada sesuatu di dalam diri ini yang selalu mulai terasa bahwasanya kita dibimbing untuk mencapai kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas berkata, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan, beliau berjumpa dengan seorang pemuda Ansor. Rasulullah SAW langsung bertanya, "Bagaimanakah keadaanmu pagi hari ini?" Jawabnya, "Aku pada pagi hari ini benar-benar terasa mukmin yang sesungguh-sungguhnya." Rasulullah SAW berkata, "Hai Haritha, perhatikan perkataanmu, sebab setiap kata itu harus ada bukti hakikatnya." Maka Haritha berkata, "Aku sekarang menjadi seorang mukmin yang sungguh-sungguh." Rasulullah berkata, "Hai Haritha, perhatikan perkataanmu, sebab setiap kata itu harus ada bukti hakikatnya." Maka Haritha berkata, "Ya Rasulullah, bahwa jika jiwaku terasa jemu terhadap dunia ini, aku bangun malam hari beribadah dan siang hari berpuasa. Sekarang aku terasa berhadapan dengan ars dan terlihat ahli surga sedang menziarahi satu sama lain, dan seolah-olah aku terlihat ahli neraka sedang menjerit-jerit di dalamnya." Bersabda Rasulullah SAW, "Engkau telah melihat, maka tetapkanlah, jangan berubah seorang yang dikarunia nur iman dalam hatinya." Haritha berkata, "Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku mati syahid." Maka Nabi berdoa untuknya. Nah, orang-orang yang takut dunia, jadi ini satu perjalanan. Kadang-kadang ketika orang dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, dia ingin merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah dirasakannya. Kalau orang sholat, dia mau khusyuk. Kalau dia melakukan ibadat, dia mau berhimpun dengan siapa. Nah, ketika itu dirasakanlah bahwa ketika peramalan di dalam ibadat itu dia bersambung ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu sudah di belakangnya. Jadi ketika dia lakukan itu, dia bersama dengan Rabb-nya. Bahasa yang enak, dia lagi bermesraan dengan Rabb-nya. Artinya ada sesuatu yang dia lakukan dengan kelezatan sendiri, bertemu dengan Rabb-nya. Bertemu dalam arti kata dia melihat bukan wajah yang ru'yah, tapi dia rasakan kebesaran Allah, izma Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dirinya dia terasa, dia bersama dengan Rabb-nya, berhimpun dengan sifat-sifatnya. Sehingga ketika dia berkata, dia memandang, ketika dia berjalan, dia berkekuatan, itu semua bersama dengan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah dirasakan. Maka ketika itu dia katakan, ini adalah hakikat berketuhanan. Masyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak saudara, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas berkata, pada suatu hari Mu'adz bin Jabal masuk ke tempat Rasulullah sambil menangis. Maka ditanya Nabi, "Bagaimanakah keadaanmu pada hari ini?" Jawabnya, "Aku pada hari ini benar-benar terasa mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap kata-kata yang benar itu harus ada bukti dan ada hakikatnya. Maka apakah bukti pernyataanmu? Jawab Mu'adz, "Ya Rasulullah, kini jika aku berada di waktu pagi terasa tidak sampai ke waktu sore, dan jika aku berada di waktu sore merasa tidak mungkin sampai ke waktu pagi, dan tiap melangkahkan kaki merasa mungkin tidak dapat melangkahkan kaki sebelahnya, dan seolah-olah manusia semua telah dipanggil untuk menerima tulisan amal masing-masing, dan saya terlihat berhala-berhala yang disembah mereka bersama penyembah-penyembah disiksa bersama ahli neraka." Insya Allah.
Lah berkata ahli hikmah, nurun mustaudaun fil qulub madaduhu minan nuri alwaridi min khazainil ghuyub. Wahai saudara-saudaraku, bahwa nur yang tersimpan berada dalam hati itu datangnya dari nur yang langsung dari sentral nur yang gaib, yakni berasal dari perbendaharaan Allah, dan Allah menerangi hati itu dengan nur cahaya sifat-sifatnya. Sesuai dengan keterangan ahli hikmah, nurun yaksifu laka bihi an atharihi wa nurun yaksifu laka bihi an awsafihi. Wahai saudara-saudaraku, bahwa nur yang dicapai dengan panca indera menerangi bagi orang sebagai kelakuan Allah yang berupa hidayat. Sebaliknya, nur iman, keyakinan yang dapat menunjukkan seorang tentang hakikat sifat-sifat Allah. Bapak saudara-saudara, di bab ini satu lagi tinggal, tapi tidak terlalu berkaitan dengan cahaya ini. Namun ada yang perlu disampaikan di hari ini berkenaan dengan cahaya itu, bahwasanya penerangan cahaya itu membawa sebagaimana pelita orang dalam kegelapan. Nah, ada yang dimaksud dengan hidayat, dia dimasukkan ke dalam petunjuk. Petunjuk inilah yang akan membawa. Nah, untuk itu ada beberapa kata dari Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya. Saya akan bacakan dahulu yang berkenaan dengan nur tadi. Al-anwaru matayal qulub wal asrar. Nur, cahaya-cahaya iman, keyakinan dan zikir itu semua sebagai kendaraan yang dapat mengantarkan hati manusia ke hadirat Allah serta menerima segala rahasia daripadanya. Artinya, ketika kita memahami cahaya, bertalian dengan itu, maka diri ini kalau dia suram tanpa cahaya, kemana akan berjalan? Maka dulu ada istilah, banyak saudara-saudara kita itu di simpang jalan karena minimnya cahaya, ya di persimpangan jalan. Nah, bagaimana kita mengambil cahaya itu? Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Doa ini sudah kita berikan beberapa waktu yang lalu di surat At-Tahrim. Kita berikan beberapa minggu yang lalu. Kita minta disempurnakan cahaya itu supaya turun terus petunjuk-petunjuk sehingga kita berjalan pada rule yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, an-nur jundul qalbi kama anna zulumata jundun nafsi wa idza aradallahu ayyansur abdahu amaddahu bijunudil anwari wa qata'a anhu madadaz zulmi wal aghyar. Nur, cahaya terang itu sebagai tentara yang membantu hati, sebagaimana gelap itu tentara yang membantu hawa nafsu. Maka apabila Allah akan menolong seorang hambanya, dibantu dengan tentara nur ilahi dan dihentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan. Nur, cahaya terang yang berupa tauhid, iman dan keyakinan itu sebagai tentara pembela, pembantu hati. Sebaliknya, kegelapan, syirik dan ragu itu sebagai tentara pembantu hawa nafsu. Sedang perang yang terjadi antara keduanya tidak kunjung berhenti dan selalu menang kalah. Dan disinilah terlihat jelas. Nah, jadi ada lanjutan dari ini. Ternyata yang sering kita sebut, ini ada diterangkan di kitab ini. May yahdillahu fala mudhillalah. Seringkali kita lakukan itu. May yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Siapapun itu, ketika dia dapatkan
hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlillahu fama lahu min had, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Masya Allah. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Siapa yang diberi petunjuk, diberi hidayat oleh Allah, maka ialah yang mendapat petunjuk hidayat. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan engkau dapat pelindung atau pemimpin untuknya. Masya Allah. Bapak saudara, begitulah ketika berbicara soal cahaya nur, artinya ada hal yang setiap waktu kita butuhkan untuk selalu dapatkan cahaya itu, sehingga al-iman yang sudah ada di sini itu selalu bertambah, sehingga petunjuk perjalanan itu menuju Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu Bapak, doa yang beberapa waktu kami berikan mudah-mudahan sudah bisa dihafal, sudah bisa kita lakukan, kemudian kita ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk-petunjuknya dengan cahaya yang izma yang agung, yang itu akan memimpin perjalanan kehidupan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini saja hari ini yang dapat kami sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya nur nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya alima ma fi sudur ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Akhrijna ya Rabb, akhrijna ya Allah minadz zulumat ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya kita.